priliku što do sad niko nije ući među 16. Radili smo za to, cijelo vrijeme se pripremali. Vjerujem u cure. Za njih možda niste čuli, ali one pišu povijest ženskog nogometa. Utakmica Lige prvakinja protiv švicarskog Züricha je još nedosanjani san. Ući u osminu finala najprestižnijeg klupskog natjecanja. Nogometašice Osijeka prvakinje su Hrvatske. Djevojke koje mreže protivnica u domaćem prvenstvu pune i sa 10 golova po utakmici. Liga prvakinja sasvim je druga priča. Dobar dan i dobrodošli na stadionu Gradski Vrh na prvu utakmicu 16. finala Lige europskih nogometnih prvakinja. Šaki sama! Bravo, Iki, bravo! Violeta Baban, kapetanica je ženskog nogometnog kluba Osijek. Bravo, Kizo! Bravo, Kiki, bravo! Ozljeda na domaćoj utakmici u subotu smjestila ju je tamo gdje ne želi biti, na tribine. Zato što moram gledati, ne mogu biti tamo s njima, dala bi sve da mogu biti s njima. Napetost je strava. Bravo, bravo! Odličan uvod za 10. minutu utakmice je erupciju slavlja. Osječanke vode 1:0. Dok su se one borile na terenu, Violeta je pazila na vrijeme. 23. presporo, presporo. Ko na pješčani sat. Nikako proći. A da gubimo, onda bi curilo, to tak bude. Treba im sad učačkati još jedan i onda laganini. Tu smo se uselili u 3. mjesecu, a zajedno su već 2-3 godine. Ko neka mala obitelj, stvarno. Jedni bez drugih ne bi mogli. A lijepo je. Druga strana nogometa, život sa 6 cimerica u zajedničkom stanu i s podijeljenim obvezama. Evo već. Na terenu lijevo krilo, a pod zajedničkim krovom Matea je najčešće zadužena za rublje. A svi pomalo nešto radimo, dogovorimo se oko suđa kad se kom da. Slučajno ili ne, baš suđe najčešće dopadne najmlađu Antonelu, ili Jaranicu, kako je zovu cure. Iz rodnog je viteza u Osijek došla prije par mjeseci i radije priča o nogometu nego o tipičnim ženskim temama. Vas mi šminkam, šminka, to kad je u školu, kad mi se ne da, onda se ne šminkam. Kad mi se da, onda se ne šminkam, čista, hajde da me vidi. Zajedljivih se komentara naslušala, najčešće onih da je, kako joj kažu, muškarača. Meni to ne smeta, kroz ovo uđe, kroz ovo izađe. Nogomet je ljubav, kako onaj pravi, tako i onaj virtualni. Herta, druga njemačka liga, pokušavam ih uvesti u prvu, pa onda dalje osvojiti ligu prvaka, prvenstvo i sve što se još može. Izabela kaže, igra nogomet bolje od svog dečka. Ni ne čudi jer sve one za loptom trče otkako su prohodale. Mi smo svi sa sela, više manje. I onak nema puno djece. U moje generacije je bilo nas 5-6 recimo, koji smo išli zajedno u razred i od tih 5-6 nas 2 cure. I onak nije baš da smo se imali izbora puno stvari igrati. Mogla sam se igrati ili sa barbikama ili s loptom, ali barbike su bile glupe. Njoj otpada noga. Lakše smo se snašli vjerojatno s loptom nego s barbikama. To je to. Da su dobile kunu svaki put kad ih je netko pitao zašto se bave nogometom, sada bi tvrde bile milijunašice. Svako ima svoje hobi, svako se ponaša. Ako se ponaša, mislim, mi ako se ponašamo tako ne možemo sad se praviti fine ili ne znam, nija, ponašat se, nešto. Češ da niste fine? Pa fine smo mi, ali brate, ne možemo... Ja sam basanka sada. Kad nas bolje upoznate, znate da nismo takvi. I da više od svega imaju smisla za humor. Vrijeme je da razbijemo predrasude i pokažemo da se nogometašice snalaze i na modnoj pisti. Ili možda ipak ne. Za ovacije na nogometnom terenu treba će ipak nešto više.
Trener Zvonimir Kolak kaže ima najbolje cure na svijetu. 25 godina trenirao je nogometaše, a posljednjih 5 vodi Osječanke. To je, što kažu, labuđi pjev moje. I pravi užitak jer je kod djevojaka disciplina uvijek na nivou. Bravo, evo vidiš, još je malo po sredini gola vata. No u ženskom je nogometu lista prioriteta ipak nešto drukčija. Psihologija je na prvom mjestu. Sve ostalo je znači nogometno znanje koje moraju djevojke postaviti, kondiciono znanje koje moraju, ali ipak na prvom mjestu je psihologija. Kad smo imali utakmicu u Europskoj ligi prvaka, djevojka ostavio dečko, nema je sat i po vremena pri utakmici, ona u parku sjedi i plače. Dok se to recimo kod muških ne može dogoditi, ostao bi 10 djevojaka da bi igrao takvu jednu utakmicu, da mi se dogodi u karijeri da igra ligu prvaka. Što onda vi kao trener napravite? Što idem ih tražiti okolo, što da radimo. Nešto više osjećaja, ali puno više ljepote, kažu treneri. Ovdje se još igra glavom, ne na sirovu snagu. Još je jedna bitna razlika u odnosu na muški nogomet. Ona novčana. Recimo, jedan prosječan igračenka Osijeka, njegova bruto osobni dohodak je jednak sa cijelom isplatom ovoga kluba našeg. Pa ajde, rećemo, zaokružit ćemo da je 1300, tak, neka srednja ocjena toga. 1300 kuna na mjesec dobivaš. Da. A zavisi kako ko. Ima nekih koji je od 200-300 pa do 2000, tako, ali tako sredina je negdje 1300-1200. Klub im osigurava opremu, stan i hranu, a za one koje su još uvijek u srednjoj školi plaća učenički dom. Većina nogometašica Osijeka ujedno su i reprezentativke, ali njihova je stvarnost daleko od glamura vatrenih. Ne mogu si ja baš priuštiti da ja idem svaki mjesec u shopping ili nešto. To je rijetko kad se dogodi. Pa ono zovi kuća, ono možeš malo poslati i tako. Bude toga, jel? Da, bude. A nisu baš, ni roditelji sad ne stoje baš nešto financijama da bi nam ono svaki mjesec mogli slati. Pa ono snalaziš se, posudiš pa vratiš i tako šparamo. Teško, ali guramo. Rade djevojke, koliko truda ulažu i sve nepravedne prema njima da su toliko podcijenjene i potplaćene u odnosu na muški nogomet. A šta da radimo, to je tako. Srce i borbenost i onako nemaju cijenu. S tim se rađaš i s tim živiš. Nogometaši su, kaže Mateja, to davno zaboravili. Mi što za cijeli život od ženskog nogometa zaradimo, on to dobije dnevno. Tako da, ne znam što, oni spavaju u hotelima od 5 zvjezdica, pogledajte gdje mi spavamo. I ne sanjaju Europsku ligu. Žive je. Izjednačenje 1:1. Rezultat koji je stajao do 52. minute i Matejinog prvog gola. Igrale su dobro, a pobjeda se činila itekako izglednom. Strašno. To je, ne može se to opisati, to bi bio povijesni uspjeh kluba, nismo nikad prošli u tu dalje fazu. Nada je kratko tinjala, Švicarke su izjednačile na 2:2, a onda su kola krenula nizbrdo. Ekipi Osijeka, Dragica Ceperdić. Treći, četvrti, 5. gol Švicarki, sudački zvižduk i kraj sna u gradskom vrtu. Utakmica je završena rezultatom 5:2. Ona se naučila već na to, tako ide iz godine u godinu, to će trajati jedan dan, sljedeći dan se skupimo i krećemo dalje. U Cirih za tjedan dana na uzvratnu utakmicu, zbog kartona, bez još jedne ključne igračice. A ne znam, ekipu sam ostavila, bar si ja tako mislim, na cjedilu. Tak i tak nas nema dovoljno, još ovaj crveni, to mi sve poremetilo. To košta 150 eura. Svaki taj karton. To sad smo danas mi napravili možda 1000 eura sa crvenim kartonom troškova. Znači, cure moraju biti drugačije. Bez obzira, to je nogomet. Kod nas pritisak ima, mi moramo izdržati to sve. Sve moramo da bi bili u Europi. Sa skromnim godišnjim budžetom od 50.000 eura, ali s velikim srcem i jasnom željom. Mi ćemo se ići tamo boriti, isto koji ovdje. Ma isto je to, nema nikakve razlike. Nema nikakve razlike. Ja se samo nadam da će neko od ovih cura iskočiti sve ostalo. Morat ćemo nekako, ali svakako ne idemo sa bijelom zastavom tamo. Nek se svuda čuje!